Izindlela zokulala isigaba sesibili. Thintitha umbhede ulale ngecala lesokudla. Funda idua. Umhlonishwa u-Abu Huraira ngathi u-Allah angajabula ngaye ubika ukuthi uRasulullah ukuthula kube kuye wathi uma omunye wenu eseyolala embhedeni kumele athintithe umbhede ngelingaphakathi lokugcina kwelungi yakhe. Isizathu salokhu ukuthi awazi ukuthi ngabe yini engene embhedeni wakho ngenkathi ungekho, bese elala ngecala lesokudla afunde le dua elandelayo. Egameni lakho Nkulunkulu wami ngiyalala futhi egameni lakho ngizovuka. Uma uzowuthatha umphefumulo wami yiba nomusa kuwo, kodwa uma uzowubuyisa umphefumulo wami cela uwuvikele njengoba uvikela izigqila zakho ezilungile.